Nifty intraday kan bei leh dawna hi Nifty PE 117,000 kan leia. Open interest strong chuan bearish sentiment na khop maya. Nifty tunai pullback kan nei meka hi. Mi pullback area hi entry opportunity kan lo hmanga hi an do ni. Profit leh thei tura chuan ngai la. Trade back do ni. Yo. Clear zel pot tang. Stop loss hi 65 ang anda do ni. Future data hi US future hi tlana khop maya 501% le tla kan future data po hi tlana ve ang ren khop maya chuan sentiment hi la bearish mel view bokani profit emang chuma clear zel potang.
kan stop loss in kan exit le to kan trailing in na 1200 back on profit chavio claim the profit more chavio zel ye tum khan ye ala san zel surin ma se stop loss ang exit kha chamei zel